Assalamualaikum dan selamat datang ke Christchurch, New Zealand. Bandar tenang dengan taman hijau, seni jalanan dan tram klasik yang menghidupkan kotanya. Ikuti perjalanan kami menyusuri lorong, sungai dan ruang kota, menikmati keindahan Christchurch dari mata kami. Kia ora dari Christchurch. Kita baru mendarat di Christchurch Airport ni. Okay, flight dia dalam 8 jam. Supposed to be 8 hours 50 minutes, tapi kita awal sedikit. So kita sampai about 25 minutes earlier. So that's our aircraft. And sekarang dia punya temperature is about 11 degrees. Dah rasa sejuk dia. Kaki tengah krem ni. Duduk lama sangat. So inilah airport Christchurch. Okay, bila kita keluar daripada airplane, terus ada tempat dua macam counter ni untuk jualannya SIM card. So daripada One NZ dengan Sparks punya mobile. Okay, SIM card dia punya data plus line kan agak mahal lah, sebab dia ada line dengan unlimited text dengan call. We have 200 calls minute, right? Yes. 200 calls. So rasa dia mahal sedikit lah daripada eSIM kalau kita beli data saja. Okay, airport di Christchurch ni kecil, dia tak besar. Kita dah clear dia punya immigration dengan dia punya declaration. Make sure kita tak bawa masuk barang-barang yang spices, buah-buahan ataupun animal products. Diorang tak nak mencemarkan diorang punya environment kan. And tempat luar ni terus boleh check tempat sewa kereta. All the big brands ada tempat sini lah. Avis, Budget, Eurocar. So kita nak cuba tanya nanti bila kita one of the days tempat Christchurch, kita akan nak sewa satu hari untuk pergi out of Christchurch to drive before we go for the Transalpine punya train ride on Thursday, on the 9th insyaAllah. Kita cuba keluar sekejap. Sekarang suhu dia 12. Okay, kalau ada angin memang terasa sejuk sangat. Tak sangat lah, but actually it's quite okay. So what I'm wearing now is just the long sleeve punya t-shirt yang aku beli daripada Uniqlo. Dan dalam aku gunakan the not a warm punya inner, just a normal Uniqlo punya inner juga. So and I feel so comfortable. So tidaklah sejuk sangat. For 12 degrees is okay, just nice. So nanti dia akan naik to 14. Cuma bila angin dia tiup, memang rasa sepoi-sepoi sejuk lah. Our Airbnb kita boleh masuk dalam 1.5. So sekarang dalam pukul 11 suku. Kita ada dalam 2.5 jam lah. So kita relax tempat kopi ni dulu. Order kopi, duduk rehat-rehat. Kemudian kita akan naik taksi. Sini tempat luar taksi banyak. And lagi satu, kalau tempat New Zealand dia tak ada Grab, dia ada Uber. So jangan asyik cakap-cakap Grab je. Sini ada Uber. So download Uber punya app sebelum datang sini kalau kau nak naik Uber. Kalau tidak, taksi pun banyak sini. So we can get Elmer Cruise on it? Yeah. Okay guys, kita dah check in tu kita punya Airbnb. I just show you around. Dia macam bangunan-bangunan macam ni. Right? So pretty nice. Kita tak check yang sebelah kita ni betul-betul tempat jual kereta lah. I think saya akan kau punya dealer, but never mind. So this is where we are. It is a 3-story punya building. The apartment 31. Ohana is dia punya host lah. Means family lah, family welcome. And dia gunakan door code macam ini. So they will give you the code untuk tekan, and then dah akan buka automatic. And this door opens from the inside. Tapi kalau tempat luar, dia automatically lock, tempat luar tak boleh buka.
And then sini selalu diorang gantung kod diorang lah, right? Nanti malam ni boleh turunkan, tutup, jadi tak kacau. Lampu sini and nak kena panjat tangga. So tadi aku dah pikul, 2 lagi besar sebab tu aku tengah tercungap-cungap ni. This is a mirror. And continue open. Assalamualaikum. So ini tadi bag aku dah pikul. Tempat sini you can open to macam dia sort of balcony. Boleh main game. Siapa kalau nak main game, dia sediakan sini sekali. Tempat relax, kalau nak baca buku, dia ada magazine sekali. Tengok ni, dia punya tempat duduk. Ni kalau pagi-pagi ke minum kopi, buat kopi sini best. And tempat luar dia punya road, boleh nampak situ. You can open this up. There you go. Nampak situ ada apartment. Jadi sini the main road. Okay. Nah, if kalau nak rent kereta ke apa kan, boleh park tempat belakang ataupun the main road lah. Ni bukan belakang, main road ni. So this is, you see that the bicycle punya track? Best lah. Dah ada dedicatednya cycling path. Okay, ni can lock it like this. I'm gonna leave it there. Bila tutup ni, tak dengar langsung kereta lalu di tempat luar. Okay, aircon dia dia ada heater juga. You see this? Dia both ada cooling temperature dengan pemanas. So there is a heat there, you see, right? So I'm gonna increase this to maybe 25 degrees. Dapat rasa dengan angin panas. So this is both the aircon dengan heater. Okay, 2 fungsi. Tempat makan, icebox. Let's see, this is the road, the address actually. And kalau kita nak beli groceries, boleh taruh lah ni semua. Freezer sebab I'll be staying tempat Christchurch ni for about 4 days, 3 nights. So kita akan masak juga sini. This is the cooker dengan oven sekali. Kalau kau nak masak kek pun boleh Of course dia barang-barang dia sediakan sekali. This is the hood. Table salt. Ni ada orang tinggalkan agaknya, but we're gonna buy kita punya own groceries sendirilah. Bowl sekali dikasih gini. And kuali-kuali semua ada. So I think the basic stuff diorang ada prepare sediakan lah. Fork and spoon, right? Okay, I'm not gonna go through sini. So sinki dia di sini, sabun ada. Now guys, what yang paling important ini, kita nak cuci baju guys. So bila kita nak cuci baju, ini sangat penting. Dan ini dia punya microwave oven, pinggan mangkuk, cawan boleh gunakan. Kita nak pergi bilik tidur di atas tingkat 3. So kalau nak ambil this place kan, kau mesti be prepared to panjat 3 tingkat Ni one of the bilik ada 2 tempat tidur. It's very clean lah. So dia menghadap the main road tadi. And the master bedroom is there before I show you all the toilet. Now guys, you look at this. Dia punya compartment simpan-simpan barang, dia ada ironing board. Right. Wi-Fi is also included. Okay. Kalau kita punya rumah ada walk-in closet macam gini besar, puas kau tengok The walk-in closet really kau boleh walk in, boleh masuk, and I can close this door. I'm inside the closet. Besar sekali. Okay. Really big. See that? Ni belakang dia, and those are kita punya neighbours.
So ada orang duduk sini dan juga Airbnb. You see at the back there, I hope you all can see, dah nampak bukit-bukit tempat Christchurch. This is a queen size bed and tempat simpan barang, closet dia banyak Okay, of course kita duduk sementara sini kan, tak gunakan sangat closet lah. But that is a 3-story punya Airbnb. Toilet tempat atas ni is very clean. This is dia punya tempat isi ubat ke apalah. Okay, one thing tempat New Zealand, dia punya plug is like this bukan macam Singapore. Jamban, ada tempat cebok, and this is the shower area. Of course, dia selalu kasih sabun sekali lah. Very comfortable, right? And okay guys, you see this? Ni bukan saja untuk hang tuala tau. Ni panas. So this is also acts like a heater. You see this? The plug ni. So the wire is sambung dalam ni, the heater tempat dalam ni. So bila kau pegang ni, dia memang panas. Tak membakar lah, but it's warm. So this acts also as a heater dalam toilet. Overall is a very clean punya apartment. And again, tempat atas dia pun ada heater. Now taruh 30 degrees memang rasa panas. So dalam rumah kita tak payah nak pakai baju sejuk lah. Right. So that's it guys. That is kita punya Airbnb in Christchurch. Okay, sekarang local time is about 3 berapa? 3.45. Okay. Dah mendung. Tapi dia punya sunset is actually 7:42-ish, around there lah. Okay, kita nak pergi ke Riverside punya market, which is very popular tempat Christchurch. Okay, jangan nak kena jalan jauh. Actually dekat aja. It's about maybe 150 meters saja. Okay, come, kita cross the road. And here we are at Riverside Market. So this is the club. Makanan macam-macam tapi banyak halal. Ini Malaysia Delight, is it halal? Rasa tidak. Halal ke tidak? Tidak. Oh, ni Malaysian Delight, tapi aku rasa dia tidak halal. Sebab ya, aku rasa bukan. Ni tak halal. There's a Thai bites juga. Okay, tak bermakna ada makanan Thai, ada makanan Melayu halal So nak kena check dulu. Indo Tempe. Ini dia. Assalamualaikum. Sini halal orang Indonesia Saya masuk shoot video boleh tak? Masuk YouTube Okay. Okay, so guys, this is the Indo Tempe. Akhirnya aku dan isteri dapat makan makanan Indonesia di Christchurch. Ini Indo Tempe. Harga makanan halal di sini memang lebih mahal. 2 hidangan ni saja dengan minuman dah dekat $50 Singapura. Tapi bila rindu rasa Nusantara tu, berbailulah juga. So basically, this is what they call macam CBD lah, Central Business District of Christchurch. Tempat shopping center dia. Sebenarnya Christchurch ni lagi besar kan, tapi the CBD area is relatively quite small. Dia tidak besar sangat. Kalau jalan setengah hari pun kita dapat cover almost the whole thing lah. And sungai ni, kalau tak silap aku, sungai ni you can take macam gondola style ke apa lah. Boat ada orang tukar bawa, so kau naik atas macam gondola style punya boat tu, and jalan dekat sungai ni. Kau boleh nampak dia arus deras juga ni. Sini pun ada kebab terrace. Ni jual kebab guys. So usually yang kebab-kebab ni halal lah. Nanti satu hari kita cuba tengok kalau ada kesempatan untuk cuba kebab di Christchurch ni. Sekarang pukul
12.57 local time, malam, tengah malam. Tadi tersadar dalam 12 suku. Sekali lapar pula, jet lag. So masa di Singapura dan KL sekarang is 7:56 PM petang. Dah nak masuk isyak. Habis sini dah nak pukul 1 pagi dah. Terasa lapar pula. Nasib baik tempat Airbnb ni mudah, kita beli barang-barang tadi kan. And then buatlah apa yang patut untuk tahan lapar. So aku buat roti dengan butter. Tadi beli pisang, kopi. Okay, aku minum kopi malam masih boleh tidur. So quite okay. Satunya Airbnb bagus ni lah. Kalau hotel susah sikit kan, tak ada masak. So ginilah. And sekarang kena jet lag, tidur mesti terganggu. So the first second day kita cuba recover as much as possible, baru kita dapat enjoy kita punya holiday, InsyaAllah. Selamat pagi. Hari ni kita breakfast dalam rumah. Actually bukan breakfast lah, sekarang dah pukul 12. Tapi yang pentingnya kita rehat dulu lah. Sampai ke Christchurch, kita akan spend about 4 days in Christchurch. The first 2 days penting sekali sebab apa? Kita nak acclimatize to the weather dengan kita nak rehat. Selalunya bila kita pergi tour kan, kalau ikut tour ke apa in a group, it's always rushing, right? So we don't tak suka buat itu. Sebab bila dah tour ni, bila kau rush, badan kau senang sakit. So the best is the first 1 or 2 days acclimatize and then rehat. And sini pun ada jet lag juga sebab New Zealand is 5 hours ahead daripada Singapore dan Malaysia. Semalam kita susah nak tidur. Penat macam mana pun because of the jet lag, susah nak tidur. Jadi hari ni memang kita dah expect lepas subuh je mesti nak tidur balik to catch up, tapi not so much lah. So hari ni kita akan jalan ke Christchurch lagi. Semalam kita jalan tempat sikit aja. Kita harap kita dapat arrangekan esok untuk sewa satu kereta, and because I plan to drive out about 1 hour drive out from Christchurch to apa namanya, Arauca. I think so, Arauca I think. And it's supposed to be nice. So we'll see. Ikut Sebelum bergerak, aku siapkan kerja-kerja MyLaster dulu. Biasalah, tak akan habis kerja-kerja belakang tabir untuk perniagaan. Today we try to go to the car rental company, Apex. Nak cuba sewa kereta esok pagi. One whole day we try to drive out to Akaroa from here. It's about 50-60 kilometers away from Christchurch. That will probably be the first experience kita on New Zealand punya outdoor. Tempat sinilah dia punya tram stop. And you can see dia punya daerah kemana nak pergi, City Mall, Botanic Gardens, Gallery. Sini dia punya pricing, Christchurch attraction, tram ticket option. Okay, all day pass $40 New Zealand Ni 2 adults and up to 3 children, family. Or combine and save or discounted combo passes. Scan to book or buy tickets from the driver. Settle stop. That is the city tour. Okay, so that is the stop kalau nak naik, just naik situ and then bayar dengan the driver. Oh, we're not taking. Okay. We are just checking No, out first. later on because we need to go there first. Thank you. It's a dark coloured statue, a man on his own called Mr. Godley. He was one of the Okay, dia punya train driver pun kasih sejarah sedikit information about this place. So this is all the attraction the Christchurch kalau kau nak pergi. Kita dah bersebelahan dengan the Christchurch Cathedral, di mana
earthquake pada tahun 2011. Robohkan teruk So dah berapa tahun dia still masih rebuild this cathedral. Dalam proses pemulihan lagi bertahun-tahun. Diorang tak rush, dia really make it to a nice place. So 2011 punya earthquake paling, antara earthquake paling besar lah dalam sejarah New Zealand ni. Dia punya bangunan menarik lah. Dia macam kotak-kotak, but it's very clean. Kita tengah insurance. Okay guys, update sedikit. Aku cakap pasal Apex being the local punya company kan. Yes, it used to be a local punya car rental company. Tetapi tadi Raya tu, the lady that helped me with the car rental punya stuff lah, dia cakap Avis dah beli Apex. So Avis is a very big giant kan, rental car punya giant all over the world. So dia dah beli Apex dan dia dah beli budget juga. So that's why tadi dia punya office, Avis budget dengan Apex under one office. So baru tu sekarang. But she said the prices, yes, budget dengan Apex sometimes dia ada better pricing daripada Avis. But I think the car fleet dia orang kongsi lah probably. So esok insyaAllah 8 AM aku akan datang sini collect dia punya car, and insyaAllah kita pergi ke Akarwa. Okay, tempat sini this scooter, electric scooter is very common. Aku rasa boleh sewa lah. You just scan and naik, follow the instruction. Aku nampak ramai orang pakai electric scooter ni as a personal punya mobility device lah. Bagus juga. No, at 10 o'clock, 11 o'clock. Kita berbual dengan orang tempatan sini. Okay, mate. Very Lovely nice talking to business. you. I'll see you. Take Thank care. you very much. Yeah, take care. Have a good day. Yeah. So dia cerita dengan kita macam-macam. Waktu earthquake 2011 dulu, dia tengah kerja, and that time dia masih muda sikit lah. 2011 dia kerja sebagai roofer, and dia ceritakan kat belakang kita ni is a Crown Plaza Hotel. So waktu earthquake tu tengah terjadi, dia tepat atas Crown Plaza Hotel tengah buat dia roofing. And tak tahulah ni cerita dia lah kan. Bila dia tengah earthquake tu, stairwell tingkat 3 tingkat atas tu roboh. Lift tak boleh jalan lah pasal tak ada electricity. So apa dia orang buat nak turun, waktu tengah bergoyang tu, dia orang ikat cadar-cadar katil. Berapa cadar tadi cakap? 20 cadar ke apa diikat ujung ke ujung macam cerita Hollywood. And dia orang gunakan tu sebagai tali turun ke bawah. And then dia cakap ada TV station dapat tangkap aksi dia orang tu. Amazing lah. But generally orang New Zealand ni memang very friendly. Very friendly, dia orang tak sombong,
tak ada rasa-rasa racism, tak ada. Very nice. That was good experience lah. So kalau aku tinggal tempat Christchurch ni, aku akan naik basikal setiap hari, nampak ke? So cyclist is very cyclist friendly. Dia punya park, dia punya tepi jalan, the cyclistnya path, dedicated cycling path. Cantik sekali. Traffic pun tak banyak. So you can have a healthy lifestyle lepas sini dengan mudah, insyaAllah. Tempat Christchurch Town ni tengah-tengah hari, matahari cantik kan. Now is about pukul 3.30 dalam pukul 4. Just stroll along dia punya sungai kecil ni. It's a beautiful stretch of macam garden parks untuk rehat, tenang. Kau boleh duduk even in the sun, sejuk 14 degree. You can read your book, you can write whatever, you can just relax lah. You just live life. Aku rasa kita nak sampai tempat di mana dia ada memorial tepi sungai tu, yang letak nama-nama orang-orang yang mati ketika earthquake 2011 tu. Yes guys, sinilah tembok memorial yang diorang tulis semua nama-nama orang terkorban. Ni dia, Oi Manawa Canterbury Earthquake National Memorial. Hari ni kita makan tempat Eats on Oxford. Ada satu kebab place dia halal, alhamdulillah, yang jual goreng kita. Dapat juga aku rasa daging on the second day of Christchurch. So tomorrow we are going to get the car pukul 8 pagi insyaAllah, and we are going to drive out to Aruaki something like that lah. Besok kita tunjukkan korang. Sampai di sini sahaja video kali ini, dan terima kasih menonton hingga ke hujung video. Kita jumpa lagi di episod akan datang, dan sila like, subscribe dan share channel My Style.